Manipur mitam pol pangtong na basem sare tha taruk president rule thamdagani haina social media da sandroli bwa pharmacy aran bayu pham yaw da bwa pham ni haina Manipur State Electoral Officer PK Singana phongdora sahi tara nipan gi mamang da heroin ge konda fa ki ba mi ani NDN PS fast track court special just Estara Devina sahi tara taruk kesum sangat thamna ba masung lak ama ga lising ko fine ki na ba katang pi amasung Oza hai basin pharmacy taxi kasi laiba ing tapa apaba sakata kunai ama sema da khwai de kisaw ba thawdang lawriba thak wang basin tum amani haina Chief Minister Nong Thoma Biri na phongdorakli mayam kuramjari adom nembri basi impact news ni ai takalamam siam kanan hauji pungja si phawbagi marba pawsing yam de pizari Manipur de mitam pol pang thok na basem sare tha taruk President rule thamlagani haina social media da ngangnarali ba si aranba yumpham yaugda bu wafam ni haina Manipur ge Chief Electoral Officer CEO amadi Manipur Bhavan New Delhi ge Resident Commissioners oiriba PK Singhana phongdorakli social media da phongnarali bu wafam singa siga mari lena ngasi impact news na hauji New Delhi da lairiba Manipur ge CEO PK Singha ga phone gi kuthang da wari sanaba da wafam asi aranba yumpham yaugda bu wafam ni haina phongdorakibani Mang na makata na phongdorapada hauji state asi da mitam pol pangthokpagi natraga tha taruk President rule thambagi wafam amata laite social media da phongnarali ba wafam asi aran ba pawni laibak miyam da charang na ba pokan ba yaba asigom ba wafam asi miyam na sandokta na ba su apil tawrkli ngasidagi sahi tara nipan gi mamang da heroin ga kona na faki ba mioi ani NDN PS fast track court ki special judge oiribi S Tara Devina maral gi matungina sahi tara taruk kaisum sangda thamna na ba madi lupa lakh amaga lising hompu fine na thina na ba yathang pikre drug lalon baga mari lena ba case sahi tara taruk ki phadok piba asina state asida drug ki case khwai da gi sang ba phadok oire kaisum sangda sahi tara taruk thamna na ba phadok pikraba mioi ani adudi Susambu district ki manung sanba Tengnom Khuldagi line pu simte sai kuntra manga apokpa en khampu simte amade bongmol Khuldagi bianglan paite sai kuntarat apokpa jamkho thang paite ni haukiba August tha gi tang kunipanda mioi ani asi ing kumjalisngani amagi September gi tang nipanda heroin powder gram sawnga ga konana thangmai banda laiba St Peter School da drug lalonda bo khonda magi case da court na maral leiri haina laukthokibani maral gi matung ina serak laukthokna ba NDNPS fast track court ki special judge oiribi S Tara Devi gi mamangda puthoraki maral laukthokna bagi khana ba haurakpada makhoi ani gi serak adu khara komthok pina ba makhoi gi council na judge ta haijaki adu special public prosecutor morangthem Raisana NDNPS Act 1958 ki section 21 amasong 29 gi matungina mahiloi sangda drug lalon bagi akan beserak pina ba jasta hangatki jastarana maikayeni gi wafam taraba matungda lianpu amasong bianglanbu sahi tara taruk kaisum sangda thamna na ba order takibani ngase yu ulo Kovila makhong manak nakna tidim lambi gi maning thangba lambi da laiba asiba nupa amagi haksang lerambadagi namol police station lakotlaga rims ki mokta masakhang do na bagi dabak thamkre nupa adu foot manga gi insi anirom wangi kusu kulaini mayang kangi mamai sangi ye thangba khutta tetu ani hakpaga lunena jeans ani amuba masuna mapanda amadi hegok masuna manungda setli T-shirt ani litli yellow amasung black masugi arangmo T-shirt na mapanda amadi angoba masugi T-shirt na manungda litli amasung white amadi blue masugi oiba hawai sample amasung tongi hairi Lona Tinkraba Lalolof Pripak Pro Gidamakta mi recruit Taugani Haiba Nupiama Nifum de Subasam Rifles ki Kangbuna Fare Impact News na Pamapaugi Matungina Kuntaruk Subasam Rifles na Lalolof Pripak Pro da Yauna na Bami Kara More Rom da Sankre Haina Pau Pirakpadagi Nifum de Subasam Rifles na Ngarang Dagi Hauraga More Town Manung da Tibuma Gitabak Satakibane Tibuma Gitabak Adanasi Sumakata na Satarapada More Hotel Lama Namba Tanta Lerambi More Wat number 5 Lobuk Lekai Dagi
ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯆꯍꯤ 94 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯃꯪꯂꯦꯝ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯂꯨꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ MSFDSꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌా ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯛꯁꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯅꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯔꯥꯙꯥꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩ ꯀꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯁꯤꯗꯩꯗ एजुकेशनꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ एजुकेशन ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯖꯦꯠ ꯌꯥꯝꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯔꯩꯕ ꯁꯤꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯔꯩꯕ ꯐꯟꯗꯒꯤ एजुकेशन ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ इनꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯍꯖꯣꯛꯇꯒꯤ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯍꯖꯣꯛꯇꯒꯤ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ sacrifice tꯧꯕ ꯉꯝꯕ who are honest teamwork ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯪꯂꯩ ꯕꯣꯗꯤꯕꯤꯜꯗ ꯖꯤꯝ ꯇꯦꯔꯥ ꯁꯥꯄꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯁꯥꯄꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯀꯣꯆ ꯑꯦꯁ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯦꯜ ꯃꯅꯣꯖ ꯁꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯜ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯔꯨꯔꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯜड ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯕꯣꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯒ ꯗꯤꯅꯦꯁꯀ ꯑꯩ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯔꯛꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯗꯦ ꯔꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯇꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯈ 1.5 ꯂꯥꯈ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯈ 1.5 ꯂꯥꯈ 2 ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥ ꯀꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕꯐꯥꯎ ꯆꯥꯕꯐꯥꯎ ꯀꯣꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯎꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯍꯟꯐꯧ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦ ngasi teachers di numit kamari lenana Manipur ke Texam Girls Upper Primary School gi primary oja mutum tombi masada President Ramnath Kovind na National Teachers Award kusinaduna ikai kono but kre levasi gi President oiramba Sarvepalli Radhakrishnan gi mapok numit po ning singduna ngasi lebak sinbatungna teachers di gi thorum pangthokle loinana numit asiga mari lenana Manipur gi Texam Girls Upper Primary School gi primary oja mutum tombi masa yauna leba asigi oja ni futarukta President Ramnath Kovind na National Teachers Award kusinna kre New Delhi gi Rashtrapati Bhavan na pangthok thorum aduda President Ramnath Kovind na award singatu school education gi quality hengat anbada mateng pangbata natana mairoi amagi punsibo awon ba ama purna bo honabada oza singna lorba thaudang adubo pungning thawat po oina manasi pibani Lainga ki mahiloi sang sing phagan ba si school adu da mathau tawriba oza singi yamna saurba thaudang lai haina sayesigi education department piba state thesis award phanglaba lema popam government public school high school gi head mistress longjam manglem bina phongdorakle wafam asi lema popam government public high school development committee na sinduna school asida pangthokpa oza sibu opagi thauramda haikibani Manglemi makata na haikibada hauziki matamda lupa crore kaya thadaduna semliba lainga ke school singda mahiroi laitri haiduna school kaya siribasi oza singi yamna chauraba aswoib aman lai maramasin oza singna kathokpaga loinana mahiroi amasung mama mapa singbo ningthina loinaba ama matau tari amarom ngasi lema popam government public high school na class 1 dagi 10 fawbada mahiroi sawngarom leiba ngamliba amadi mahakpu state award pirakpada yaurakpa sisu school asida leiba oza sing amasung school development committee na matam punamakta mateng panglakpa adugi mahina ni haiki vanba yabadi ngasi Manipur lenga ki education department senduna konung mamang da leiba MSFD DS ta pangthopa thesis de ki thorum amada lema popam government public high school gi head mistress longjam manglem yauna tongan ba school nipan oza nipana sai suggested thesis award asi phangki bani oza amang oitargadi khara thawai hakchang yauna school gi damakta yam sincerely oina Satra gi khallaga satra singje karamba mohongda satra afaba puthokani na da satra se karamna school sida mathang afaba satra laga mathang si satra sukki matik chaba afaba satra se leirak pa yabage na haita targadi oza haibesida matho yamna tai Indian School Award 2019 for Top Education Revolutionary of the Nation Gidamakta Kansipu de Leba IPS School gi Principal ASM Kennedy Khalakle Indian School Awards na omlap suba oina piba leba asigi lemjeningai oiraba mana asi lagliba September 10 da Gorgaon da leba BML Mulzal University da pangthokadaba thorum amada kusinagani hairi Standard Robert Higher Secondary School gi mahiroi ama singningai oina laikhidabagi matangda CBI da thijilanaba Prime Minister Office da satuna taksilagani haina Manipur Legislative Assembly gi August House da Chief Minister na phongdokpa laikre MLA Hompu yaungna phangkiba mifam aduda thamkiba wafam gi ona tainabada Chief Minister Satpadi Lairedana Chief Secretary natraga DGP ge level la leiba mioi fawba thadana leiba khwaidik laibak thibani haina thangwiban gi MLA case Joy Kisan na pendaba phongdorakle Khoyathong da leiba masagi yumda pangthopa pawmi singunabada MLA Joy Kisan na hai nungtigi phomba paw se kharada DGP natraga post asiga manaba thaki mioi ama yauraga misi asigi matangda CBI da thijil hananaba thaurang pumba loisilakle haina phongdokla phawbada laingak na thaba ngamdriba karigino haiki laingak na thak thamkiba wafam thabak onthok taba asina maram oiraga bangi khongjang sangsilan bani center na so CBI da thijilanaba ayaba piraklaba case amabo hauji phawba thijilandaba laibak thibani haiki Nakalamuramda niyom gi wangwada lan voting salai haina IPC section 420 gi makada
Standard Robert Higher Secondary School की boarding warden amadi principal Landoni की masanupa yauna miyoi manga police na fakiba laikre aran mamong the school salairami haina police na fongdokraba loisang singa si matau karamna hausi mau sagom salairi bano haiki Standard Robert School की ming sanba fangawdaba mairoi sing boarding asida lana tamali haina police na fongdokraba matau karamna boarding asi mau sagomna salairamni bano haibagi matangda lengak na miyamda sengdok piro haina su makata na fongdoki ngarang han statement da police ki statement hai gre bebisna ga lero mayam se loi ma ka da school ka da loi lera bani khola bani hai gre kamai da na face school je mu ran da holi no praja sing do utchai be thabak che tu ose central government na so note pi raba yaraba adrei da manipur government na ngasi irang hori mayam se mikup ta namda laba yaraba DGP na da chief secretary ga no ma ka tharo lo be are na paper gi editor gi makha de ireba paper ani uhum na kanna haireb sida manipur lenga huji kai dor gi tum lei ri sinida aduna matungda any patan ngasi imai bel sing horokpa chatra satri horokpa je sikal nu khongjang horokpa da any tholpagi masigi responsibility di manipur miam na khangbiu akoi gi malpali ba government sina manipur se tangdu leitana le hening da ba manipur se irang thoning ba shanti lehen ba pam da bagi ni haiba se ayang na haijeri Standard Robert Higher Secondary School की महिरुनी पी मसामा लाइखिदबा ग मरी लेना लाइखिद्रबी महिरुई असिग अपोपी ममागी मोपवा नुपा खुम्बोंग मयुम प्रेम कुमार दा मिसी असिगा मरी लेना पुलिस न स्टेटमेंट लौंग न हजिन हजिन थीबा लाकपा तौबिगन हाइना प्रेम कुमार की लोइनबी तिनाना फोंगदोरकले वाफम सिंग से क्वा कैथल nganapit thong mapal gi social welfare club laikai stegi nupi lup amasung thauda babok laikai nupi lup singi punsinduna kwa kaithel nganapit thong mapal da paumi singuna bada tinana phongdokhibani tinana makata na phongdorakpada laikhidrabi mahiroi nupi masa asigi misiga mari lenana prem kumar gi maikaida gi police ta piba yaba statement loina pikre makata ba statement piningai leitre loinana mahaki mapure ba prem kumar ga loinana makoi kwa kaithel nganapit thong mapal da migi yumda leiraga workshop tawduna nomagi sara talaga hingjabani police na mahak wa hanjin unaba lakwa sina makoi ki punsida ayet pam oire maramadana police na statement long na ba hanjin lakwa lepiro haina so phongdorakli सारी शर्मना लाप नुमितगी आइगी पुरोबसे मसागी वाखन नुंगाइतबगी अमसु लैबनिना को मसाजे आइनाजु यामना पाखनजु होनरे अकोदि सुरा तालगा नोमगी सरा तालगा वर्कशॉप सि म सुरागा इपुरोइबना इचा अनिसे गा आइगा थाकपा ngamnaba होनजबनिना अकोदि यामना लाइरना मिगी भरादे हिंगागा लैजब मिचा अमनी अजिजिदा असुमारानजे अजे खंगनबगीदमक्ता स्टेटमेंट पीबगी मतुंगदे स्टेटमेंट पीबगी अखोई राइट अमता लैजदरे मखाताना अखोइदा मिसिसिगी मातांगदा अमुहन्ना सिदा अयेतपा पीबीदनबा लाकपीदनबा हाइदुना अइना अमुहन्ना मेडियाई थोंगदा अय हाइजरी India Post Payment Bank IPPB की सही अमा मपुंग फारकपगी मपो कुमन थरम ngasi post office imphal na su sinduna baupurata laiba head office ta pangthokre thorम masi ko mari lenen hatpa hap ngakpigani mari lenen hapta am subna sathagadaba financial inclusion week ki palun thorम su pangthoki ngasi ke thorम adu da sar yakiba IPP Manipur ki senior manager Y BC Surna haukiba sahi ama sigi manungda bank asida punna customer crore ama hianbana account hanglakpana kumon thormasi masak ena thokale mahangna makha tarduna atoba bank singda account hangba matamda tongan ba document sanglaba su bank asigi oinadi subnagi Aadhaar card khaktana account hangbagi khudong saba piri zero balance the account hangbagi khudong saba laibata natana isa gi yumda transaction khudimak yangali yahali amadi atai atoba bank singumna sahi amada saving account khuding makta 4% interest ki khudong saba fangali haiki Manipur ki oina sahi ama asida customer listing kulomna account hangli miyamna sahi ama asida bank asibu thajaba thambirakpana bank asi hena sakhonaba amadi miyam hupna bank asigi kanaba sing mamutana khangna ba hian awareness pinana ba khongthang lokhalagani haina su mangna phongduki फंगनब चलुब नतब बैंक से अखोना युमद पुरप हाइतारे
अदुगा बैंक की सर्विस मैम जे युमगी थोंजिन जिदा हाइतारे डोर स्टेप सिदा अखोइना सर्विस मैम जे पीबा पैसा विड्रॉवल ओरसु डिपॉजिट ओरसु अदगी दी एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन ओरगजु इवन मोबाइल रिचार्ज अखोइ अहनजिंगना थोकपंगमदबा डीटीएच रिचार्ज तोगे हारगजु मदु युम मक्तदा अखोइ पोस्टमैन जी लागा सर्विस पीबा ngamba masi atopa bank singna tawdaba khoi India Post Payments Bank sina hodopa service ne na thamjaki account da balance yaudra ju khoi minimal charges adugumba kaimta leite throughout the year paisa laiba matam da thamjan biu haiba ado leitaba matam da ju khoi customer da gi charges amta lode State Home Department Government Manipuri issue toba arm license holder singna National Database of Arm License NDL da masa gi kan license amadi arms ki matang da unique identification number UIN pikatriba singna tha sig September 3 gi manung da masa gi UIN sing pikalak naba district magistrate Imphal East na thadorapa serial mana khangalakli malem gi thabom bini hairiba Brazil gi Amazon rainforest mai sak liba asi muthalu amasung mafam adugi yalomi sigi punsi kalu haidana Thawal district ki Khongjom da leiba Khongjom wa memorial mamangda Khongjang sangsin kre Khongjang adu Youth Forum for Protection of Human Rights na Youth Action Committee for the Protection of Indigenous Peoples Young People for Social Reform Khangbok Development and Students Social Youth Progressive Organization amasung awang nongpoki organization singa kusam naduna pangthoki bane Organization sing asina New Delhi da laiba Brazil ki embassy da su memorandum amasu pisingani hairi Manipur da gari masagi registration number lobada BIS helmet sejenabagi si sungsoi soidana yahon bagulanna September 15 gi matungda helmet yaudana gari masa Thauba Miyoi Singdagi lupa lising amagi fine thialagani haina Manipur lainga ki Chief Secretary Dr. J Suresh Babu gi sirora mana khangalakle hauji matang swai break matang laujage break matung da nimitarani thuni sathagadaba residential camp for workshop comparison of Kawi Rongmai traditional folk song and dance competition nga sidagi lamnyan ba sanglelda haudokhibagi paw amadi Manipur sa maling tonga ba ipaw sing pudana laksage impact news po miyeng tado lebiyo breaking matungda taran oksari hoji makhada ba pawda nimitaran ithoni sunu satagada ba residential camp for workshop comparison of Kabui Romai traditional folk song and dance competition nga sidagi lamnyan ba sanglelda haukre Manipur Center for Tribal Performing Arts na sinduna nga sidagi hauriba residential camp asi North Eastern Council ge setang makhada pangtokpani camp asi ge haudoba gi thoramda Kabui Rongmai Furup ki nat ki oiba jago isai kaya utke Kabui Rongmai gi yelongoi dagi leraklaba nat ki sana kanglon jago isai kaya bu yokhatuna haurik liba mirol da khangauna na ba wakhalon da workshop asi pangtokpani haina Manipur Center for Tribal Performing Arts ki president Pau Dongai Kamsona phongdorakli अखोई धर्मगा सागुनरगा अखोई पांगथोकपा दुगुम्बा अखोई वर्कशॉप ने अखोई लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी हाइबदो लॉस ऑफ रिलीजन इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी कल्चर हाइबगुम्बनी अदुना मसैसिदा अखोइना तंगाई फदना सिगुम्बा पांगथो हौदे तारति हौजिक सामना हाइरबदा मणिपुरदा ट्राइबल सिंगे मनुंगदा अखोई कबुई जाति एसे अखोई इंडिजिनस रिलीजन चटप ग्रुप ने अदुन टीआरसी हाइसे सुप्रीम कोर्ट तिंकाउ रगोंग द खुरमी तौबदबो अखोई पॉलिथाइजमनी यांगतांग खुरमी अखोई के बारुनी सिंह खुरमी अखोई लेंगथौसनामी लाटले अखोई इंडिजिनस रिलीजन दो सचब ग्रुप ने अदुना मसी इंडिजिनस रिलीजन ग्रुप से मांगहन बदी यादबा सी मांगी तारे देखो आइडेंटिटी सी मांग बताबनी इंडिजिनस पीपल हाइबसी कनाबुनो हायरगा इंडिजिनस रिलीजन मागी सनक पाथाप कांगलोन चलिबा ग्रुप सिंग सिबु इंडिजिनस पीपल को यामरोम दा हायरगा मसी सत्रगदी इंडिजिनस पीपल को बसी क्वालिफाई ओइरिब्रा ओइद्रिब्रा हाइबसी सु अखोय खननिंगाय ओइरमनी मतम सैसिदा अदुना मसी मांगदनबा कल्चर सिगा धर्म सिगा सागोनरगा अदुमाइना पांगथोक खोयगी वर्कशॉप नि Mau Imphal Market Coordination Committee na sinduna leptana pangthol aliba Mau Market hayeng Yai School da pangthol lagani Yai School Athletic Club amasung Mau Imphal Market Coordination Committee ga puna kusam na dun hayeng Yai School Hisam Yaisam Pat Manaki Parking da pangthol kadoriba Mau Market asiga marilena na Mau Union Imphal gi President Puni Losi na haikibada Singamadi tamgi mari hena fagatnaba apunbagi wakhalon ama sagatnaba wakhalonda Mau Imphal Market Coordination Committee na sinduna hayang Yai School da pangthok kadoriba market ayupung mari makhaidagi haugani
Hayengi market asida miyam na yam na pamnagadaba hawai kobi lafu alu Tenomanbi tilau kamen sing marang kai da fangani hayengi market asigi damakta maudagi lakadori bamiyo singda lambi da apan bapibiganu Ya School Athletic Club na hayeng maudagi lakadori ba delegate sing asigi sana thaknaba silang bigani hairiba asimang yama thaganingai ni haina puni losina fongdorakli ngasigi paw informada mau infal market coordination committee ki vice chairman Luangsa Singkai Ya School Athletic Club ki secretary general Sectional Secretary Santos Maitram Susar Yaki. Maudigi chala hogni adugo lambi lamphanda nongai taba ajek apan tobidanaba mayamda appeal tawri police oiro kari oiro makhoi nongai na jaw hanbang oisno khoidigi haroban nongai badi ya school athletic club khoina shinba lanba horna bibanatana amu chaba thapa phobaso shinge khotke hena tawse angakpa momda thagale haininga letaduna khoi samana himina ba nongchina ba habisi thaba oina samana pantharapa mathamathan tawtharapa se angakpa oina haroba nongaiba penjai hena mayamda phondo chari Local body singda power sinabagi sargama oina veterinary department na backyard poultry farming scheme 2018-19 gi makhada Sandil district ki oina law technology input poultry bat yenthokre Nod AOC da laiba Chandel Autonomous District Council ki office ta pangthokiba achama thoram amada veterinary amasung animal husbandry department ki director Dr. H Saubana Kangalaba beneficiary Samakunda Kusnaki Aduga Mari Lenana Director Dr. H Saubana Haikibada Sandal District Oina Autonomous District Council Sandal gi Kutangda ngasi pidaba yanau makal Rainbow Rooster asi loibada yamna laiba yum akoibada thadolaga machinjak thijaraga hingbangami Laumi ama na paisa isang sangdana yanau singasi loiraga setmilonda ahen bakana ba ama line fangbangam Singi district singi oina ahan bu oina ngasi pangtok liba asigi matung tarapu oina senapati ukrul tamelong da sudi pamena pangtok nanaba sem sari yanau singasi loiba matamda khudong sa daba thenaba taraba sudi pamena pau pirau dipame gi maikhedegi angama mateng pangjagi haina su director na makadana fongdoki ngasi kedarama sandil ADC gi vice chairman S Tompau Mate veterinary amasung animal husbandry gi joint director Dr. K.S. Sursandra Su Saruyaki Singdadi lamsi amarang kaina sule akoi gi backyard se amarang kaina lekre yen singsi aigi yena kha engkul ke mayam marak seista koi thaduk piraga kacha pinjing macha lam chatna bu su tawbira su yai no lamsi chawno leibani na machinjak si kharam kai supplement tawbiraga atei di ma thiraga su yam chaba mathanda khotlaga chaba su yam hainaba adu ma breed ni na su yam nagandaba nadanaba sidanaba fajana loibiraga masidagi mathang sum praja singna koi gi singda lebiri bai sininau sing farmer singna yen loibasi fajana tawbiraga hayeng masidik mathang muk chawthoruk pasu yai karigumba khudong sadaba pharak taba na ek yauraga su khoida matam jana paw dum pibiu akoina matam bi training su dum pijari Margin Construction Private Limited na Manipur da township project amo ina paikanaba sanagi sana sangai haina mingthonba brochure mangasi hotel classic ta release tawkre Construction Company asig Managing Director Kundrakpam Laisem bagi lusing makada paikat ko driba township project asina nongpok sanjemamda residential building amadi villa kaya sagat kadori loina na matamga Chunab Hospital School Shopping Mall Laikol yauna cable car amadi electric bus na singba thamduna eco friendly oiba mafam ama oina semut kadori project asigi brochure form ge thoram adu sar yakiba lamdam asigi masak naiba mioi kayana karigumba project asina mai pakna sangsinba ngamlabadi missing yam khalak pagi matung ina Imphal manungda laifam laitabagi miyamna thengnariba khodong sadaba sing asi kharide kokpa ngamlagani haina su fongdoki Marathi theater ki saknaraba director Bijoy Tendinakars ki drama Santata Kot Salu Aegi Manipuri Lolda Handok Laba Tumin Lairi Wail Sathari Kauba drama amagi Yaifa Thauni Thoram amanga se Kaisampa Thoksom Laikai de Laiba Laikedraba Sanakia Ibotomigium the Pangtokre Hariba drama si Landamasi theater group ama Oriba Evan Guardiana Sanagadabani drama si director na Ningomam Rajan Maitaini Lalib October manga the release Taurgani Hairi
ningsingba yabadi hairiba drama asimak laikhidraba saknareba theater director Sanakya Ibotobina direction piduna haukiba sei kunthra rongi mamangda sanakrabani adubu laikhidraba director asiba ningsingba oina nauna amok sanagadabani hairi Manipur Sana Konungamadi Culture Performance Art and Research Forum Sinduna State Asigi Art and Culture gi lamda thoidok hendokna singthaningai oiba thabak tawba national amasung international artist singda Golden Artist Award 2019 kusina kre Maidingule sema sana jabu yauna sana konungda pangthokiba thorum aduga marilena national award artist tarani thoida junior national award artist ani loinana international award artist mangada Golden Artist Award kusina kibani Kumgi nong subagi sang watpana maram oiraga hairok part 2 gi manung sana leiba khangabuk local usekon local amadi maharani local gi lopari sohum lom low pan ba horaga ising watpana mapung fana pan mangamdri hairi hairok part 2 gram panchayat gi pradhan nominee ts premjit na fongdor pagi matung inna khangabuk local usekon local amadi maharani local hairiba labuk singasigi pibamasi Marinaba Lengak na Yang Sinbiduna, Mapamasi Lomi Sing the Tenari Bukudong Sadaba Sing Asi, Kogan Binaba, Pauzilakli. Nungsi taadaba khottabagi maram moirakanda lausi panbasu yaure palaga kangna leiba yaure lekak chatra khotan tawba yaure adige mu palaga mu ising leitani tawba yawba ada akoi haroksi yam chawe akoi saruk hom thok manungda ani di lau phajana palle aduga ama di akoi khangroki usekon gi maharani lokon sidaida isingji khitang phangma khara marang kaibu watpanina chawrona lau pari chama gi chang oi gadra mieng changbi mahanningbado akoi pamji aina Imphal district ki lawang samam da laiba ex servicemen community of Manipur na ngasi Imphal gi polyclinic ta usar kayam thagre global warming na maram orega housing malam gi oina ainga sad chauna ahongba lakliba asidagi kan mangamna bagi padamda ex servicemen singna 1 ESM 13 its body 13 haiba thimda ngasi polyclinic ta usar thabagi tharamasi pangthokibani Maruti Suzuki company na putopa gari singi manung da khwai da gi nauba model ama oriba Nexa XL6 ngasi chingmairong da leiba Nexa gi showroom da cyclist Philem Rohan na launch tawkre tongan mamakal gi masu tarukta phangador gari ase launch tawgi tharum aduga mari lena Nexa showroom chingmairong gi general manager Singajit Yumnam na hai ngasi launch tawriba gari ase smart hybrid ki engine panbana Manipur gi lambi thong asiga yamna chanaba ama soiden oigani masigi matakta sit asi sumaningda ro ani thabana mi yamba family singda yamna kodong sagani loinana gari asi miyamna loan gi khutang da su lawu yakani hairi XL6 automatic variant is like automatic sida hogi ESP na electronic stability program haibam ne the hill hold assist sigi extra additional features we yaure ko aduga sigi na zita variant le is 10,89,631 rupees ex showroom price aduga alpha dana 11,46,131 ex showroom price Manipur gi hogi kitang chawba family high direction family level kangbu gi XL6 yamna convenient hoiba hogi 6 seater na phamba yamna comfortable hoiba car am hoigini na khanjai Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Agriculture Department Director da Thamkibu Wafam Sing Mayek Sing ba white paper amada atuba matamda putho KVK Thawbal gi ahang ba posting niyom lan hapsin ki batarabadi atuba matamda logthoktuna ICR gi procedure matung ina niyom sumna khanbagi tabak paikat piu haina Desamna thadorapa sirolamana khangalakli Hauzik sanabagi pau Yaskul Kendra Kangku da Taramari Suba Laijing Ningthau Ahalon Kendra Wise Likam Knockout Kang Tournament gi final sang mangamakre ngasi thangmi bandal laiba Laijing Ningthau apun ba Kangku da senduna Laijing Ningthau gi Kang sang da sana ki tournament sigi ahan ba semi final gi aroi api ba matamda Yaskul Kendra Kangku nam ahan bahaf ta panjal taruk aduk anis bahaf ta na panjal tara matoi puna panjal tara tres san mangam ki bagalena konthawzam kendra Kangku na ahan bahaf ta panjal taruk aduk anis bahaf ta na panjal nipan puna panjal tara mari kaksan badagi match asi Yaskul Kendra Kangku na konthawzam kendra Kangku pa panjal tara mari da maiti bapi mangam ki bani
कांखुन निपान सरुक यादुन सही असगी मे थागी तरामाथोइदगी हौकिबा टूर्नामेंट असगी हयेंग सानगदबा अनिसुब सेमीफाइनल दा खुंद्रापम केंद्र कांखुन अमदी सिंगजमै केंद्र कांखुन अनिल लंबा तौनरगनी हुमफुमरी सुबा सार सुरसान सिंह के CSICBE मेमोरियल कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट ngasi पांगथोकबा हौक्रे ngasi सानकिबा कांग टूर्नामेंट असगी अहानब लिगता टेका टीम AP सुमना अहानब हाफता पांजल तरा मंगा अनिसुबा हाफता पांजल तरा तरेट पुन्ना पांजल कुंट्रानी थोय वांगोई कांगखुन अहानब हाफता पांजल निपालुगा अनिसुबा हाफता पांजल तरानी थोय पुन्ना पांजल कुनसन के सथरली कांग टूर्नामेंट असगी ngasi अहानब सानकिबा लिगता टेका टीम AP सुमना वांगोई कांगखुन पांजल कुंट्रानी से कुंदा माइथिबा पिबंगम के मणिपुर कांग एसोसिएशन की मेमखादा टेका कांगखुन सिंदना पिसुम तंग ओइनाम लेकाई की इरै मसंगलेलदा सतरलिब कांग टूर्नामेंट असगी हयेंग सानगदा बनिसब लेक्टा टेका टीम B पिसुम अमसोंग NNKA नंबोल अनि लमा तंगनरगनी मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन सिंदना ngasi निमित निनि सथगदा कुमापन सुबा ऑल मणिपुर ट्रैप शूटिंग कंपटीशन इम्फाल ईस्ट के लंगई विलेज हौदोखरे स्टेट के तोंगान तोंगान मफम सिंह लाप सूत निपान सर यादना पांगथोलिब कंपटीशन असी हयेंग फाव सतगनी ngasi हौदोबगे थरमदुदा मणिपुर राइफल्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट M राजचंद्र अमसुंग लंगई विलेज की मैनेजिंग डायरेक्टर टेलेम अरुण सर याकी Assam Science and Technology University na sindana satliba thas ke ahumdagi marifaba Guwahati da leiba Maniram Trade Center na pangthokiba no is Hackathon 2019 na saru yakiba Manipur Technical University Department of Electronics and Communication Engineering gi mahiroi mangan ahan batarakle event asida makok taraba mahiru sing bu thagat pafong dok laduna Education Minister Thoksam Radies yamna okre Tagil da laiba university asigi hall da pang thokiba mairu singopagi thoram asida education minister na Manipur da technical university lai haibasi ikang khangna dabagum na tawri adubo note is hackathon 2019 da note is ki institute singi manungda ahan ba taraklaba mairu singna masak khangale lamdam asig miyoi sing asi talent yamalai haiduna housing Manipur technical university ki masagi oiba sangle laijadri sanglel sanana lamdi laire lainga ki maikai de atoba matam na masagi oiba tongan da sanglel sanana ba thaurang tawri haiki Now as we all know akoi people of Manipur we are talented lot akoi si amna gyan yaw hai sing mi nga tane people have so much of confidence trust only thing is people like us we don't guide them properly we don't mentor them properly we don't provide proper facilities. Our institution, this university, was established in the year 2016. It is just going to be 4 years. Yam infancy stage and we don't have proper our own buildings after the regular BC has taken over and registrar has joined. Acquired we are in the process of construction of proper buildings. Adu mayamno tawra kanada I think we will do wonders. We can and we will. Ngasidagi hauduna Manipur University volleyball tournament pangthoba haugre Imphal East ki akampata leiba nelit na yumu oiduna haudokiba tournament asigi ahanba match da Mayalami College na Imphal College bo kunmanga tarataret kunmanga kunithoi taranipan kunmanga mas kunmanga kulundu da maiti pipibangam anisuma match na DM Arts na Liberal College bo kunmanga kunmatoi kunmanga taranithoi da maiti pipiki ngasidagi hauduna sathariba tournament asigi ahum suma match na Manipur University na YK College Wangjing bo kunmatoi kunmanga taramanga kunmatoi taramanga masung taramanga taranithoi da maiti pipiki lunina manisuma match na Pauravi ngakpigani Polestar College bu kunithoi kunmatoi tarapana masung kunmatoi da maiti pipiki Manipur MS Koko Association Imphal gi miyang makhada Uyal Youth Information Club Library Uyal Sinduna Thawal District Uyal Gram da Satarakiba Nifumari Suba Manipur State Senior and
Kuntramatoi Suba Manipur State Junior Kho Championship 2019 gi overall champion oikre. Championship asigi ngasi aroba numita sanaki basena men category gi final da SCEA SDO hairokna basu khangbopu point 37 thoike. Senior women's category ki final match da SCEA SDO hairokna RU Sikhambo point Nipan Tareta Thoiki. Sub junior boys ki final match dana SYSCA Salungpamna SCEA SDO hairokpo point 20 Taratarukta Mighty Bapiki. Sub junior girls ki final match so SCEA SDO hairokna SYSCA Salungpambu point Mapan Nipan the Mighty Bapidana SCEA SDO na overall champion oiki. Championship loisin bagi thoramadu Wangkem Kendra ki MLA ki Mega Sandra Wabagai ki MLA Fazur Rahim Masung Khabo ki MLA Okram Surja Kumar yaw na miyo kaya Saruyaki ba mitungen sing na championship asagi winner masung runners up tara ba sing the trophy certificate masung selgi manasing kusinaki. Orissa के कटकता सेप्टेम्बर अहमदगी 17 के बनीपुर सुबह सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ngasi sana के बनुपा के मैच मणिपुर न उत्तराखंड बो पांजल हुमुद्रा मंगा कुमापंदा याम लाक्सन माइती बपीक्रे अदुग नुपी की मैच तना झारखंड मणिपुर बो पांजल कुंतरे तराहुमदोइदा माइती बपीक्रे चैंपियनशिप असे की दमकता मणिपुर टीम की सांदरोई नुपा मच्चा तारानी थोई निपी मसा सांदरोई तरामाथोई मसुंग कोच एन राजीव कुमार मदी वाई महेंद्र कापुर यावना ऑफिशियल मरीना सर यारे Manipur Badminton Association Sindhuna Thas ki tarik ahum dagi DM College campus leba Indo Stadium de satarakpa humpumari Super State Level Open Badminton Championship ngasi loisin kre ngasi aroiba numit ke sana ke basena Men's Open da Vidya Sakar Salamna L Unil Kumar bu kunmatoi tarataruk amasung kunmatoi taratret Women's Open da KSS Mayesorina and Angita bu kunmatoi taranitoi amasung kunmatoi taratret maiti papika final low kre Russia की काजांदा थास की तांग कुंथ्राद के अक्टूबर 13 फाव पांगथोकदोरिबा BWF World Junior Championship 2019 दा सरू यागदब इंडियन जूनियर टीम दा मैसना मैराबा लुवांग ख्वाइरकपम मंजित सिंह अमसुंग कोंथौजम दिंकु सिंह खलकले चैंपियनशिप असिदा मैराबना अंडर 19 मेन सिंगल दा अदुगा मंजित अमसुंग दिंकुना अंडर 19 डबल दा छनगनी Hauzi arobada marupawan pijari. Manipur mitam pol pangto na basem sare thataro president rule thamlagani haina. Social media ra sadurni buwafam si aran ba yumfam yawda buwafam ni haina Manipur ki chief electoral officer PK Singha na phongdorakli. Sahi tarani pan ki mamang da heroin ke kone na pa ki bami ani NDNPS fast track court special judge Estara Devina sahi tara tarok kaisum sangda thamna na bamade lakh amaga listing home ko fine thina ba yakang Amasung Ozaibu Sinfamasi Taxicasi Laiba Ing Tapa Apapa Sakato Kunai Amasemada Koida the Sawa Taudang Loriba Wang was Sinfamani Haina Chief Minister Nong Mirena Fongdokre